Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People Nongston Circle hadian bakalayo jengteb halor jeng shempor hadu khandai biji menmiet ban screen yaki khana nakabanta ka subroto kam ha West Khasi Hills District kaseng kala lek banya kandu ya ka DSO ka West Khasi Hills ka kong bis banyak keren namar kalakta eka por jeng ki khana school haga jo por ka sengkala yo ru bania keren halor jing mi ki jing kano bamya bet ya ranti kor kom screening ki khana haki school ba pher haka bakala don ru ka jing kano bakala don ka jing le shiliang nakaliang joka DSO habaya keren bat ki khot ka FKJGP kala kupur baka screening kala shempor hadu khandai beji men miet namar ka jing don hadu lai phunyo tali school ki bawan ya shimbanta haka bakala kular baka office kan sa thau kilat kilenti ban weng ya kani gajing e anak kalian dulu pun ka KJP nasaskan halor kajing yo kajing jor yang di na lubun di school halor jong ka mereka screening mereka sebut top te nak kalian dulu seng ni lalimi sa office som DSO menin min por makdai si asisten ni lapsisya yang di sini kok antu hajing screening kamtam ya kapor ya dikatakan menjadi pesan nama tersebut dikena dengan red kapor adu kendai biji asisten kalakta ya kalai kawan kena rehdin bangilaya keren bagi DSO nilai keren katakan ini di mat no aswa bangen room satu po awal room di yo yang di luar pun kena di domba juga kena dia lekai nak keluar kan dan nak keluar minister kita yo andre bin poin tu pada yo bagi luar ba tim yo show dia nak yang jomi ni yang baik ni keren din dengan yang baik din dengan yang baik kalau don gajinya keren sutu pada DSO de nak tas kaweru ba adin bang lapo yang tu ngilap ya ka bagajing ya screening kadang yai te ngilakan ya DSO ba di berpasang no mar kapor telami telan te halo jom kita ngilalik mata kasniru ngilalik dia ha office from DSO ngilai resiko cuma kalau di jor bobon mak iyo di jor lagi kena di balong ba kilong ki certificate ki bobian ki original certificate ngai gidon ki barijet te halo jom kita ngilai baik dari DSO ba nagalian jauh DSO ru ilai franchise ni ba ndai bela silang ya no rai kalong ban long reti ya baro te kalau jang tang ya kan han ya kan sani han de ila ajimur DSO ba na sikmat ma kana mi su kano ka jingle silang ini school ban kalian jong iru ila kular ba na sikmat inle no kata kadur banong ba kanong kata ya kanong school kalau satu benda mat apa ni kan menai kalau ba kalau jom di push jom di school nilai jemu di DSO ba di push jom di school tim long di bobit ban long di long screen ya kita ya kena kan kapor nama lada kita di push jom di school di long screen ya kita ya kena kalau kita let's say kan di no silian dengan yang kita iru ila kula dia kata bahkan nonton pun kata but nang desa kemaru kan nonton shoot pun kita but DSO la kula ru yani banang desa kemar halo jam ka screen kalau ba kan nonton shoot kata ka bang ba kanang kapor kan kata ya kapor dan dikena ila kula ru ila pan maru kemar jami ba dia nang kata kapor balami ini jadi lagu mana mesej mat yang saya no ada kui pada sistem no bagian long dang le no ada blog wise ni dah kena rekom kata ini senia akhirnya start dari DSO angka satu itu lomba nyari ya katu juga tu dari DSO lomba ibun pelatih buki fix certificate dan kalian ini pesan ni ibu kerja tepat di school irong hikai ba nang mesej mat itu ya tiba bagian ha ya kita bandai screening kalau ba
kim dai shu ba nong ba ipa re khna ki bolong ki ba thok ki ba shukor re ni kwa ba ki school ru kini terlang ba DSO khna ba kan mi issue kan ka huri hura kumbang ni ri akan senang menentang